sila fia le ele yesi tayala fa pia le proketi le fata usanga utuna au mato matawina ole afianga le sofa mangele le il fatino per proketi au faia fina paruto o faia foi tayala il time nei le o mafau fau fai tayala e o le time vala au sui il paruto ona ave ese mai le o sui telefono mai fina paruto po telefono ai mai stand down la fo pesi fa uma na venga fo fa mai ona ta puni ele ona morto si la fia ele paia ina o tona skuma fitu ele ia se tayala e ta puni ai bloketi a fatino fenga parota sa tala uma ia fenga re bloketi ele ta fia a tonu la o si tamai vala la titilia o le vesi ai nei le tato fenga marum fa pe mai o fanga se mangele ia serenia a mole silafia e se ia famtalanga ma o te talo tuai mo e o fa lele famtalanga e tatu fai te fo i upu ia lo la fo ma fai on te fa sanga mai ati oi ona le o e fa mo mo tanga venga le tulanga ia tatu fa solo mai ia sale ngatas o le si fo ile vaenga o le fa longo mama ua au mai tala fanga se inga seleni por to si la fiel termineo lo fatta il fams non a sale ngatas tamale fe pulea ona le taimi sa fati no bloqueti ya sa umana sa ingi kontrate masetasi na te fausi a ina fale o bloqueti ma ave ile lo sera wafe e fati no na bloqueti an meu tupu ya o sola le tamale i tutuila no foi por termine ya o lo fatta le fams non a foi ale fono fa vailes fa sale amatas ia maltamare por kamutale o ia sola ma ave sele nele ole matanga ben o pole telefono foi pole fono fa vai ia ole fo manino ele fa pe fa mai fe pole sele ole manino lava ila lo li potem tanga ben mo ilo fiso tupi ele o fa na inga sele ni pe fa na sele sele ni le ta ma of pura tatu fa solo mai ia analofi sasi tamai a fisola ele foi le famanino le tulanga ona le angina fa pe fa na seina seleni mo le sila fia il mamano le tato atunu ele fa mai na foi seleni se ele nei telefono ma le fono fa vai mo le sila fia sa ia se mo tupe o sa ia se tuma tupe e utos ale fai tu marol nei ia ai what to ai le processa tu seleni ale fono fa vai na mafuai na whanga mai le lima suru a whelea. Na mai ka vai expense ale fono whawai mo le taimi. Se whatali le finance o release atuele officer tupe. Ia anei fo ua whailo ma whailoa. O whanga se ta mane se len. Alo i eise whama umaunga. O whana e whanga se len i elea fo i te telefono. O mea e fia whamanino. A fia whailoa e le mamano le tatu atunu. Ona o le fo e faseina ile lau tele ma to tele o fa fo mai o lo tosi la fia wa o tam faila va fai le tunanga lo tato no ele manino le fai lo manino ele matanga venga ile paia inga sfufitu ia tua inga nei wa tu mai nei tonu ile paia inga sfumalva ia mo tosi la fia ino matulai mai sa lo mata o file le ia tato fale te telefono o fono fa vai ona o paia inga sulfitu e umola to suia sa fai fale le tusi ta pena lei e ma abelo fa mai ola to na ben fatino ta ofi ma fa mai na selen ia ma fa leo ia e se taimi on te tala le ia na to si la fia o le aso fullo ia no to te tala ai te tala la wala lo paia inga skuma va o man ta pena ta yala o mea uma lo ia ba o le fa ma solo ma process o leo fatino e ono fai atu o mea uma sa ta ofisi ta apenas ta yala ono o tele fa fitau sa tutupu mai il pa ina sufitu leo te uma fa ai le pa ina sfulva no mo ne vai ta